Uba dispersing rani unong wat RTI menta ka sengi ula keno baka jingkam jengki beriu ki basa atem metor baki don ye kapata jaka kadai baki syutho bat ye kane lalap lengba ka jingwat daka RTI halor ka jingyo boarding hakane ka jaka. Bantip halor ba lakini ki beriu ki don ne em ye kapata jaka hatem yo maulong uba dispersing ulapan daka RTI haka arpo tarik ubnai basau syaka office jongka MEECL bantip laki don ki kot kisla ne em ki beriu ki basa hatem metor bat kane kalong namar babaro kitim baki bakwa boarding kin haban ai NOC lane ka kot pata. Uloong kalong ka basngosi banakaliang ka MEECL watla menta ladap saupo sengiru kamla ban ai ki kwat kisla kane ka pausai bakini ki beriu kim shim ladon ye ka kwat pata bat kalong ka balengo bakane ka tenatru ka penbiang boarding da ka bapenken ye ki kendon ki jongka. Uloong ru bakat kum ka jingkam jongki beriu ki basa hakane ka jaka kalong bahaus nem khat praspa san paulai us im lim ula ai kane ka jaka shikini ki beriu bat haba ai ka jaka kidi bandon ye ka pata haus nem khat khandai spa san pausau kaladon ka jingete soskular hapdeng us im lim u join maning baru elpol ubadai vice chairman jongka Shillong municipal hakatu kapor. Shushu ulaya thuru baki don artli ki jaka ki belaya soy kat kum ka jingete kawei kalong ka jaka kabadon arpwe hajar praspa life nyo square fin kawei pat kadei khatwei hajar sanspa nyo square fin kata kadei kat kum ka jinge soy hapdeng us im lim bat ka municipal halor ka jingkam jingki beriu ke basa hakane ka jaka kalong bakim pediang yakane namar bakilakam baka an jong district council khatkhandai spa san penyo kam trekam baka land transfer act ru kam trekam namar bakilayo eka kot pata nadu usnam khatkhandai spa san paulai interest jong jai benriu hi boroi ti kum pengen mau baka temotori kadega kat kum jingkam jong ini ki harijan koloni ge ong bai tu jakal ai dos iem jong hima melim na do khat praspa san pulai ti hlo kata ke jingkam jong ki ti kata ka dong kam he bandon ki lan dokumen ben pinsya lo kata ti hadin kata kala wan no ka jing nakaka sarkar mekalia bat ke council ti community bi ka don ka agreement bat ka municipal hak nem khat khandai spa san pusa hapedeng iem joy manix bat el Paul ubadi vice chairman juga Shillong municipal. Tikar kom ketu agreement ngitip ba kadon artli ka balai soy abdang sim million joy manik bat el Paul de vice chairman juga Shillong municipal board gitu kisnem. Tika jaka kadon artli plot kar kom ka agreement gitu kisnem. Ka plot A kadon arpwe hajar praspa life new square feet. Kaprot B kadon kadwe hajar sanspa new square feet. Kata kadai kat kom ka agreement hapdeng us melim bat ka Shillong municipal board. Ti halor kata ka jingdon agreement te kaliang ki niki harijan kim pediang ye kane ki ong bangi ngelayo adu us melim adu khat praspa san pulai. Ti yangi wat ka anyo se konsil ka knai spa san bustan penyo do kamlong applicable ye ki war kalan transfer astralan transfer agro kiom bakal nong applicable yaki namar ba kilade bio ya ka jaka nado kakat transfer san pulai te kita challenge ro ya high level committee kula constitute daga government amiklia hapo high court kong bagalong illegal gatu ka high level committee te halo kata ngai hagini isni akan new tarik ko yang lai ba nakal yang no gara jong high court pade la dismiss na gitu ga jing objection jongki namar ba magi kim shawala walmi apo high court te nakal yang high court la dismiss na petition jongki bak persya ya high level committee te halo kata ka jingya juga pot te katum ka agreement ka kandai spa san busau ka pausai ba lada ka municipal ka penken kino kindon hebede beta agreement usim la ban sim yang itu ka kata ka de ka agreement ka balai sai la ban sim yang itu ka ti kumuskan ma yo ping tu isnem go beki hagi tu isnem go beki na liang usim ai basau sterik nai basau arpuar ngele umno ngala faida ka RTI hapo ka
apo ka Meghalaya Energy Limited entai po electricity board tikta ti ai kalong bantip la kidon ko don slan em kiniki basyong tu namar kumbay tip hi shwa banyo connection light baro ay tip habai pata siya ka municipal o siya ka electricity board ni hapsumit lang kapata kanang banginyo connection ya light kata de ka banungkong ti halo kata ka jingwat jing tip jonga Kapasusi banyak tu ye pi kalong menta arbanai juna 4 ajuba. Arbanai juna menta 4 ajuba. Ngala apil ro akan nyu tadi menta banai. Hadu menta ro ngam 4 yo ai kata kajuba. Jinggeli kalong balai. Nomor banga bangale RTI mangabuan hingale daga nika private agency kabasion jus pak tengka season apply. Private agency nama ngale private nakada bang khamyo dikena jing tip kaya kumno ka fai ka tulun kumno. Tika menta Sandu prateli ale da private agency and jus pak tengah gawe hadu menta gawe da pat field ka RTI pot baro ngayo lut ki pot ni tangani ka ba solengo kalong hadu menta ngam pat yo ka juba bar kata ka RTI ka banga bahapan ka benengkong kalong benengkong ngapan ya ka bujupan baro ai gade ka vakansi badon nang tai gelat kam la jam tai po antai bo listik board apo Meghalaya Energy Limited Corporation tinggal pan ya ka vakansi ka jingla juni pos nang tai kabar kalong ba ngapan ya kalita dia ke jingsong tat ke promotion jong kitong tray udan tai bat kene ke balai kadai ke ba ngapan pengen tengah tuan please provide me information about the document that is to be needed or submitted before keeping house electric connection kemudian ai ikut kisla dia kalian utu hagdian baliyo di wujur syal aso jamin ya tu lese kadon jik penken ya agreement balai aso yang mencuat Let's say yo kadon gajing penkai. Telo so jim nagleng usiem jang inshallah tristom. Bala so jamin ru. Nei ko susi banya thu ye phi kalong ba nakleng ga police ki ai man ga FIR yo usiem. Badi nyu ngut ki babot yo. Persya yo usiem loga ba police so jamin yak tu ka. Caka. Tikata kalong ga ke ka ba lengo ba ka ba sukla namar ba. Kad usiem no na sya FIR ha. Kipulet namar bule ya ke bala ai bor kat kum ka agreement kat khandai spa san busau apa dang joy manik bat ulal pal bala da ka municipal ka penken kino kendol kat kum agreement gemut usim la ban sim me ka te usim don ka ban so jamin hale se ka don gi penken ni kendol te kum ta ter ga yak ka jinggiang te bo themator te halor kata ka pen gunang kong galong nadu snem kat pas pa san pulai kila yo jakana usim melim kata ka pa ba gidon ga pata Tina kalian junga pada kuno bantip ya kata kapata bagi don nim don ya kata punya menengkong kapoin baar kawan ka agreement hapdeng usim melim bat municipal board harus nemkar kendai spa semsa da kadon agreement kapau ba ka authority kamde shu jong usim gade ka authority ade jong ka selong board municipal tihno kata bantip ya ginsya na kalian junga ngale kumno to pi kinong pet pinimias ngap hai kene ban baro ka bri new trap ke bi kene ka jingkrem jong am tas na kalian jong aktivis na le kumno ha ka arpu ha ka na kalian jong pi ladon kino ki bapan connection ki kot isla ba ki tu ki try don kam ban submit stock office ta ban to te ka baar kalong ba ai ya kerteng jong tu ki bri ki basyong apo harijan koledi ke badon tu saus pa arpo pra kanon tu ta saus pa arpo pra household kibalayo connection la hangtai ti ay kikot kisla ke ba submit da gitu gibri ke ba syong ti hak tu bijaka swa baginyo connection ya lai ta de ka jinggeli ke ba lai ke ba saw kalong lada kidon ngakot kasla ai kot kasla kabar pada lada kimdon ngakot kasla te ai ke NOC kabala ai daus melim ta benungkong ka jirok kopi jong NOC kabala ai daus melim lane ke jirok kopi jong NOC bala ai dak selong board municipal board sanga nong apply haswa begin ai connection ya ka electricity sha gitu ki saus pa artra hangtai pothem motor kata bang apa ni ikut kisla kawai ka la pata ke bakila kambala ayo na ainus iem ndu khat plas pa san pulang
ai kita pata shwa pin ai connection nama kum bagi tv shwa ban ai connection kino yang hab ai pata tiada kim dan pata ai ke no si kabal ai da PUC emilium lani kabal ai rek selong buat municipal buat saka election saka electricity board saka selong electricity board kabal shwa ban ai connection te ai kita ikut slag ai no si dos lani daga selong municipal board te kata ka bangapan mental urbanai do mental ngampat yo kita ikut sela te ngapil ni new tarik te do mental ngampat yo kita ikut sela te kata ka dei ka ai ka bangawan ye thu ye pi baro hangi se sedang ban thaula da kanu gorkom le si gila ban le kanu gorkom la ban tim moi kata de ka point ka long ba ka limit jong ka artik ai ka long be sapos ni kimai ngala complain te haba ku de ngab yo ai ke kot sela mde da bangam bang mayo aling tang awan sa few press ban ya thu ya ke jinsa jinglong tai ba kalong gum tam ta kalong ka public pressure te mentang apa ya public pressure na phi ba pe ya kan channel ta kasni kalong ba pin ai ka bor ni ka benta ka ban yarap len yang aktivis ba lakum no ye kot isla hapo themato de ban yo be kum ba ki kam ba ki yo na do usiem ka pas pa san thulai ki kot isla na po mis na po electricity board de ban yo be lagi dalam don ke selabali ai connection tu kemudian hadir mapi apil hadir mapi ai ko di ban ai tadi ka arti ai hapo steo tu bila ada ban komplainnya ini di bam yo ikat kom ka procedure yang ka RTI Act klaken shai ba dakimla ban ai information hapo sapos ni pila ban apil tikan jonga kala apalat ya ko sapos ni tengah kala jonga aktivis lale kamram ba de ban le na tu new tarik ne banai ba la de banai minta banai la apil dari do masa do mentaro jal-jal te kata empat yo ipo ni tali ka ke bangam sa ka dum ka ngok balik empat air report ti lada ya kan ka apil ka bang ai minta kim le na ka le jonga te hab complain na sa chief information commissioner kani po lawalas niya kata di ka next step ka bang di ban le ke BPU ke haru ko non kami kini RTI jubah sofi lapis sobat sa kanu di pandan ani ke paling step sa pensiam malo ta pi ka ponya ka tam pa nang mo na ka ka step ka bang di ban le di ka pon ka long ba ka pon ka terkait jonga aktivis long ayo ikut selangi ba ka don ka ka jimi ba kalah ko office dan dia jeng bakla jeng iem lende jeng bakla jeng ka selong municipal board ting hab complain be hagu chief kita di namar ba kani ka de be kani collision of duty ka mud iem lo la ban hab ni collision of duty wat kini ki official borkhai state government ki hab kani collision of duty namar bi pen kam bakla ya ka bor na pen kam bakla ya kanu kam ba de ben le asper de procedure asper de lo meet by de emle ta ini pa ini antar lagi kasih lagi ke por election mana ni kita ai pata jo yudu om don kido ibala ban sambil hapo yudu kata di kendon pata lagi jinggeli kalong ba kumno kitu lagi yo pata hakano kerkom ka pher ka pata ba aj bero kayu da balikan pher tang tagi harijan da lai tagi kan motor balikan pher kalai belang uniform lada ki ai special lo di berada na kador barhima kai ai special pataya kini ki harijan ba kanam tho chi kendon na po ba phimla ban samir dai menta kar kum ki ka dustur juga hima meliam ni la tho shai ba ki patahi po ayudu la ban samir kata ka clear ba ka pata te ki jingli kalau mabin hakano kar kum kata pata ki yo adu badala ban saang tu kumbayatib do kat rasa asan pulai ki la ban saang tu tinggal try dokumen na po ka bangapan nga RTI na po ka electricity board nga try kinsa ay kinadon kata kumno ki ay connection light dada kimdon pata kumno gila na ki pili inspect tay ki light bari connection tu ni baro trap ni connection light baro hi ngam ay pata bet po ka office yung electricity board dan jingtip na lu snam ayu na du menu kiyo connection ni kata kalai yang tay pi kata kalong ba kumpuja nga experience nga kay tu galan nya na do ni mentala kat no na do ki ni na do na kena ngi tak la don lain tu muda kan mau thani do na kena ngi la yo connection lain tu no ndre ke de jingkam hi jong ki harian kol ini ki ong la yo ke de jakar kat khas pa san pula ki pata de bendon tadi menungko da kimdon pata Tikumno giyo connection pi hadian de bang le kila ban inspect tai pakai motor pi i bagi lat giyo connection tu paro ki lewing tu
gio connection te nang yo gio pata nang no gio pata kata di prosedur jongka listrik tibur nang no gio pata lada ki gio pata ino si de benyo no sim na nang selong municipal board ki de benyo no si shwa benyo connection ya tu galai nama ka jaka ka de jong selong municipal kata di ke banga ngapan RTI na po ka Meghalaya Energy Corporation apa lum jiksa tang tai mentasnya akulisio bidon ye